Lle mae Cai? Chi moyn bod mas o nos neu be? Wel, Tom? Mae o di mynd i... Ie? I ble, Tom? Mae o di mynd i... Tŷ bach. Ma' di mynd i tŷ bach. Reit. Wel, na ni de. Trad lawr, lleici, nôl i'r gader. Ond ti fi nath? Nawr. O ia. Lle ma' Cai? Stafell cosp. Ti'n ian eithfed fi, sori. Wel. Pizza di hwnna, ia? So gyna raffl fory sydd dros i ard i gyd, ie? Da un byd os na ni di. Deal. Dos nôl ta. Rwan. Sir, lle ma' Mr Parry? Beth ddigwyddodd i noco cyn dod i fewn, Becca? Sori, sir, ond do's am amser bob tro. Mae Mr Parry ar gwrs. Yr un diwrnod am Miss Edwards. Pwy sy'n charge ta? Fi? Pam? Ma' 'na rhiant yn derbynfas i'r siarad am rhywbeth efo traffig bora. Reit, iawn. Byddai nôl nawr. Dwi'm yn meddwl dylech chi adael nhw'n ystafell na ben eu hunan, sir. Ola, ffrindia! Uno pizza, si? Eidaleg di pizza'r lemon. Ia. A? O'ch ti siarad French? Oedd o siarad Sbeineg. Ti be? Be harri chdi? Oedd Mr Roberts am roi row masif i ni. Oedd? Nath gwawr deu bo' chdi'n toilet. Mi nath i do. Mond achos nes i mynd o yma. Diolch. Be am fi? Ie, wel gei di sleis de. Os ti'n deud na chdi nath hwn yn yr ym. Dim fi nath. Naci? Naci. O, felly chi gwahanol sydd wedi deud bod i'n mynd i gig heno ddyn, ia? A oedda chdi isio yfad cyn mynd i'r gig, dweud at? Yn union, sŵn bach. Pa gig? Wel, wbath. Drum, bass, electronic, ns. W'n wbath fel na, ti'n licio i chi? Naci. O, be ta chi? Please, rhanna efo'r grŵp. Pwy o'ch di mynd i weld? Ia, Lleuci. Pwy? Wel, di da i isio. Meiddia. Ma' na rhywbeth am dana ti. Elin Fflyr? No way! Ti'n licio Elin Fflyr? Ella. Elin Fflyr? Ia, iawn. A be? Gynnach chi broblem yna? Na, mae'n gwbl. Wel, diolch i un ohonoch chi. Ella, na fethu'r bws wan, cys bo fi fama. So naci, dim fi nath, iawn. A pa fath o weirdo sy'n rhoi pineapple pizza ni we?
ti'n da yma? Chdi a blincyn ffair chdi, o gynnu ni gyd blanio heno, sti. Wel am groeso. Fel cadeirydd etholedig y cyngor ysgol, mond chdi nath trio. Mae gen y cyfrifoldeba tuag at yr ysgol. O, mae eisiau mynadd fo honia. Dwi'n gwybod bod rhai yn chi wedi dewis y trywydd anghywir heddiw, ond mae yna dal amser neu dewisiadau da. Jdyda beth isio, ia. Mae angen ffotograffydd arna i ar gyfer y ffair, a dwi wedi gweld bod Cai yn un da. A, pam ddylia fi? Achos bod chdi wedi ordro pizza i'r stafell gos, ac os ddedaeth Mr Roberts, mi fyddwch chi yma drwy nos. Diolch o galon, Cai. Ler y enw chdi lawr rwan, ia? Dwi'n eitha licio Eileen Fleur fyd, sti. A fi. Wel, gynnau tocyn sbar os da ni oma mewn pryd. Oes. Oes, so, gwawr, si eisiau dod. Ia, ella. O'n i'n meddwl bod gen i chi det, ma. O, ia. Ond, ella. Be? Mae jyst bach yn rhy aneiddfed i fi, dwi'n meddwl. Dim hynna ddyd i sti gyna. Taw, Cai. Oeddech chdi'n siŵr bod chdi'n misio peth, Tom? Na, gos. Sleis ar ôl sy'n na. Dim diolch. Beca? Be ti'n feddwl? Gymra i. Gymru di ddio, Tom. Ges i ganol am yn neud fi. Cynnol sy isio fo. Wel, mae gen i bach o sychad. Chdi li? Na, Tom, paid! Mae Mr Roberts yn garu hyn. Excuse me! Right, wel, gan bod yfed o dan oedran yn gymryd o joc i chi blwyddyn 10, gewch chi wylio'r fideo yma i ddysgu chi yn iawn am y peryglon. Sŵn yn gwybod ble mae'r cebl sy'n gysylltu o'n niwna. Fod i literally yr unig athro computers yn yr ysgol. O, ie. Iawn. Styddwch yn dawel, a grandewch yn astyd. Alcohol is one of many addictive substances. Two of the most seriously proved that this behavioral modification results from an alteration of the dopaminergic and serotonergic systems. An ALDH2 deficiency causes more acetaldehyde to build up in your body. Too much acetaldehyde can make you intolerant to alcohol. And so Ti'n dod i'r parti 'ma heno? body and unfortunately it's a toxic substance. Pa parti? Damage to the body cells. Yn tŷ Cai, de? Cofio ddod o bws, bydd hi'n sesh.